Taki spangut kita khot jangka ejen YM hakalai poi tarik unai lar hajar pulai kila thmu banit tur sha sekretariat banit pensngau ka sorkar jela halor kimat yo kam yo jam ki khon samla ka jela hakani ka jingnai thmu le tur sha sekretariat ki pulit kila khangdanti yakini ki khot ka ejen YM lai iru ba la tho ha ki plakat ya ka jingkendu kam ki khon samla ka jingjele ki kam sneu ka jing bam sap pat ki we ki mat ki bakta ya ka emlang salang Memorandum sungguh ni remind yang kini on the 3rd of July 2023. The remind yang kini kasih tarik July arcara kuat. Sistem mentah on the 8th of November 2022 wang yangi ba lai kendo yang pernis keteriak. Wang ta. This is a very genuine issue wang ni. Oh ngas tenat kita lagi cukup ini. Let us examine this matter and we'll discuss in the assembly, in the cabinet. Oh yes sir. How much will it take time? Well, no, only 2 weeks, 3 weeks. Wow, 3 weeks is only 1 year, more than 1 year. Only talk yang ini dia. Umat bangi di kelung sah. Nah, lah dan kikon kikting ada orang bang, jaga family. Dua ikut orang semua orang fitra yang ini dia. Oh, talk yang ini sudah. Tak tahu, ikut juga sen mata kilo ready dia. Boleh main tu, boleh main. Nomor ini kipulit jangi mata kisu tenat berapa ni kawang produksi. Amde besok siat kemensian keselai sar. Keselai kemensian. Kaptep ke kawan jong pi yola don kam don jam. Rai ni te berkat kalau ini sama. Tak kila ni mana insurans. Dan ingin pelong meeting suat. Boros kaptu bagi pelong terhun. Jerman sing pelong. Kisardar sedang bat kiwai kilalong ki khok salang mat jog gajak benriu. Ka YM ken saya tengku. Balai ngi persaya kijing di jaga puta sa kiwai pat gajak benriu. Balai ngi persya ya kijing wan bela ji kiwai gajak benriu hapo kari ke jongi. Balai ngi persya ya kijing wan tai ya kita ki company beper hapo kabri new trap ke jongi. Kalong namar ba kini ki company bat kita kiwai kicing mentoi kepala warra ada kita ki private company na bar kita tang kicing yo onong ya ki pri ki na bar utrari try mengokom dan ayai ban bam yen patang ha kini kisi ke baraja po Janja Hills katop sam simen kala abad the di ki wa hesnong jong kita ke area hagaba makihi ki ongba nak kaliang jongi nilai NOC ya kani ka top sen semen nang ta shushu ka ba kham sko putar galong ba kini ki wahe slong joka East Center Hills kimi imenen ki ongbangi peram jor ya kitu ki ba tim sang yau DC Deputy Commissioner jangkau East Center Hills ubala sya ala dat ya wai perda persam jungi hadu pandemi Islam hapdang surok Kem Japan Ram kini ki wahai senang jang ketai ke Janja Hills ya ki memberi kala rembai kala laj ke jawai kala laj ke kleriat kalum senang kala laj cek akti jang ki bar jela hatu ki aimo kita ki wahai senang bat kita ki doloi jang ketai ke area ngan keren suaya ke Janja Hills kado ngan poi sya kani